It was like there's a lot going on in the MPP party because for about 2 days now, and now Chairman Wuntumi, oh yeah, Ashanti Regional Chairman for the MPP, court a sentence in a 20 years imprisonment with hard labor. I mean, we can say and net Chairman Wuntumi, I could pay more in some prison. We say observing a 20 years jail term. Now, and then 22nd July, near Abeto Johnson, he said, Chairman Abronye, oh yeah, Bruno Regional Chairman, so post for one second, I could pay more court. Then the court are remanded in 2 weeks. A same pina and a cost for MP party name. And 7 aye winner. MPP camp. Omo press conference. I would baby. I just say I'm sure I didn't know what you I'm sure be a demonstration on the street to stop all these things from happening to them. But everything being equal, it looks like say a mra. Ene juma. Bisu just say a mra pa na juma. Ade na bubobi. Na embuso embobi because it seems like say a MPP for no na buying way. But on one Crawford there on Fanisa and Comway. That is what people are speculating on social media. Baby Nantinia, Echo Sona say, Amankofu Binano, and Ekasa, especially Ghana for Omuamanani, and then many will Ekasi. Prophet Kumchacha, Abedine, Die Subidi, Ewa Luta FM, Die soon or ever to one mono, and Nama and before whom said no, I was almost sorry. Yes, sir. Obidio Mose kan ebejananka mesele di mo subscribe my page to the management me send me up bias na insa emit my my mbora aluta e fiti dey komo a prophet Kumchacha akodi wo na kum e ba ne say who say the only pedinfo ne nam yi me sure say unim the reason why ntia ya sentence ye bra penny what's meaning the reason ntia ya sentence it's like e ba ne say what happened so there na fifi mesrawo cousins bi o wa ya obi samia ya na ese bi a wo pemi manum asem e na wo pentokwa sese obia nim se lawyer oka chama Wuntumi asem ani a lawyer for nim obia o ga na nim de ntia ya de yenua chama Wuntumi court it will be some assassin. Eh, yentia. Me shada nimu ni yentia. Sadi we na ya na we ya me mpeno. My then. Dabio as a media man, as a journalist. Now ti konso echi. Na wonnim de yentia de chama Wuntumi. E court ko gina adakam. Na mom wonya woda city. Na wo bi sa me ho asem. Na wo bi sa me ho asem saden. Wo no woni me kasa no. Sem me bi sa se e de enti ne eche no. Wo ye penny Dabio me ye penny say me edenti na ye che no na mo say edenti a na wo no steady case no dia me hu ya say yes ya sentence in 20 years fifi ya na to da bi na me ba ha enkrofo say e bia sofukum chacha fifi e bi enye me na me pa wo ntokwa na asam no ya wo bisa me nim say usuro nipa o say dia wo de nam ha edenti na ye che chama Wuntumi e na den ye so won kan wasema what say say sentence in 20 years no wadwen kire won eno de afin yes emra na adu na emra nso di obi na yes ya man sentence ya sabe metiwe osofukum chacha menye judge ena menye lawyer ena judge fo anu nyamfo a ya constitution no hwe so no awu nenim case ye ba court a ya be case case we die nipa ni di bem na case we die nipa ni di fo ani ya de chama Wuntumi court ani ya de ne court lawyer judge no nyamfo asihwe ni nsemu a be ye bosome mi ensa nan eba eye de nsemu a ensem mensa no fifi almost then oh and then I would say maintain she to the me bisa we it would krom I want to she in fa chama Wuntumi ho say I want to she in fa na sam ho say we there here there were mining their mate no ntia na to on jelly no na on jelly no and then I would say so on the agina so jelly I know na men nim ade potting o mo de and then na wo wan hwehwem na we hu ansa na wa because me nim say we are top man wo no betumi a chirechire me ya mame me ya judge ana me ya ne lawyer me pacho me ya attach ya isa me nya ne lawyer
But who penny for we a penny on a channel, the air cobbed when president in a ruling to whatever that is going on. What I say? Some way in fact president dimem. No, I mean, Cassab the need dimem. I find it dimem. But I will say, wouldn't penny for. And you many judge of one when young for a year, Juma. It wouldn't the reason why to my sentence. No, you know, you see a sentence and you know, son, you why at here. But wouldn't about the crow. Me shada. Fifi. The bia preme na de me ato asemo no waja me okọ na de me atom no waja me okọ na de me me what to assemble mu me kira wo say wo say no wo ye pani say a wo kotire batire no mu ne ade wonim de ekoso enti ya no mu nkola yi de ye hye da anim de hu ya say e na waba na mi bi say oh bra pani na de ba atsem na si ya sentence we say enye bone pa cho me fa ne lawyer no by ma ati chese wo so asem no on American. Sa case na yesi ye dia to chama Wuntumi so no. Yesi case ni ya mako jama 4 as a 5. Sa na me mate ake. Okay. Eti minimum the actual case ya. Ye dia jina so ajeli ni 20 years. Eti wona we ye media man, our ye journalist, our ti konso nanima. Na se ke hu actual one. I had jail in 20 years. Maybe I'm a titty and almost mining as almost almost mining to be nip say and one casa now and no hunting on the jail. I don't know. And it's we a penny in and maybe so. But the woman said on what jail. But we must show. Fifi, the woman say, one say we are say buying on. Yes, so when you could that. I know that. Your friend sleep is your sleep. Oni pabia o wi asebia fi. Yeah. Okwa amane mu a amane a wakom no ya because me da bia ya osofukum chacha me kase we woni obi di nkomo na na obi kasa no the police yasem ebam no the court ebam afifi say nipa no ya hwani tutu nipa bia wo asase we so a aban amane aban yesem ene yade ya no wa bompa se wo wiase wunya bi da e wa asase we so da eti no Nsawam prison mako wa akoya asole bebre several times. Okay. Mako bebre akoya asole. Okay. But this time I no kase ya ekobo 4 on ya beda o. Okay. Both 4 ni apart wo nyina de won gu inside. Ni de won gu inside. Na edan ya ye wo mu ye sin room aye wo mu. Aye ye fie ebetumi afa nipa be ye me no me ensa no fi. Udun Nsawam prison a etumi lodu nipa 60. 70. If I say room say. Wow. Room say. Etumi lodu 70. 80 na lodu on. Na okohwe aduane won di a emobo ene ya werefo. Wow. A prison for aduane an friend is sontoli ase zontoli. Ta kohwe nkwan a won no mo a sa wudwale wi a na wanya hwehwe anhwe wanimu a da sa wo hwe wanimu won kwan nimu a fi ebeyi eti da bia osofukum chacha mekase o bompa ye da bia nipa yade bompa se urade mame ahoden da bia da fen yimi fra abanyama ne yim da emfamentum sohwem abanyesam fifiwe edan we ya ye dam ye loko se hanom na awotwe pekora da ye ju fa ahudie dia do se hanom na awotwe a fifi is not easy na awotwe kra doso me da se na wo kode prison akode prison eni paduduom na eni edan akon etumi lodu 70-80 na wo kode mu saa 20 years fifi enye easy awo bra wo fi a tama wo pe na wo da obi o wa na ju 10 kwara no 9 11 no 9 anameboa won pesia ewa ebai air condition bo kama
that fifi wogya ni nyina ho that wakoni ni padodo wokoda awiafo okrok anya iso etikum na cha say edan bi say no na say nkofo 80 or na say 50 kra na wo mu a obi a wompa fifi obia ebi ono mo a ya sebe fache me ya hihye won te se sardine obia nimpa o ya hihye mo na mo de da fom abu da fom te se sardine ya hihye mo se sardine ebi a menka ne say ye empa enye mpa school for the mu friends en mattress thank you yeah na ebi a be 4 5 na se wa fifi mo hihye so saa ya pack mo ahihye so saa it means I was said you can that say we da we so that be o wote ho ba bi a wote ya no ba bi a wote ya na wodi uti no atwoko edan no as in war no saa fifi yes saa it nya dia wo da wa tene wo na mu fifi o koda wa tene wo na mu ebi a nipa ne do so chen no na be den ada ho atene wo na mu Wuntumi na ho ntene wo na mu enye izo abanya sam de afi on minim say network na ha me af mini a hwema me fi abanya sam de I was say pare wo bibia da bia enya de pa abanya sam nya de pa it me sentence on the amacha ma Wuntumi aye 20 years in fifi enya ize emra law law enemra enim prophet kum chacha emra enim chama Wuntumi emra nim fifi emra nim obia emra but fi it's not easy it's not easy prison fifi there be giant when sense one prison obi ada was 40 years or that so that obi ada 50 years or that obi da life in prison obi da condemn fifi enye easy sao enye easy eti chama Wuntumi na busuafo na dofo empire ma chama Wuntumi fifi ade a mimi hu ewo chama Wuntumi ho eye enura dayem niama nyame yi kire me ewo dayem ame memet osofu kum chacha me hu ye se chama Wuntumi fifi se urade ani chama Wuntumi hu afofi a na urade anka chama Wuntumi hu a na urade ani ne hu afofi a na chama Wuntumi demu a ekodu nasi a fifi obewu obewu die me hu na hu na dream yes dream when ya me see hu na ya na me sofu kum chacha me hu ye sai awurade anka chama Wuntumi ho na awurade ani ne hu afofi na awurade anhyane den na dofo amompa ya amana fifi every na kodu December January chama Wuntumi die me hu ye ewa medaye bi aka medaye bi aye adwuma medaye bi aye kre medaye bi emfeli medaye bi a dem kama medaye bi aye 100% medaye bi en wono ma efeli da die me hu ye me repeat bi em a enu prophet kum chacha me hu ye e de fa chama Wuntumi ho se efri na ekodu December akodu nesia January se urade anka na ho na urade enhane de ni na busuafo anka ne mpaibo ma chama Wuntumi obewu kum dae no hu ne sei mi usa chama Wuntumi odamu a na why say wayale na nani so buri no na wati ahwe otifi ye no e no wra hye no to hospital all kwade kwan so atim no wahu all kona e kwan so tim that chama Wuntumi no wahu ayeda ye so na fifi maso obi so daye no obi ni ho
obi su daye no obi nyina ho sabe kwasia na ju obi daye ho chiniye kwasia na obi enso daye a ogira wo kasa enye no kora woje ho chiniye mesu daye na woni ho de awurade ema prophet kum chacha me hu ye ena meka enti fifi chama Wuntumi abusua ene na dofo mo mpaye ma no odi opa bonne date to na me kora no me mo kan sen me we hye ebebam what you say obebom mpaye tia yeah oh na fifi ni panua ni nipa yeah obebom enti me kora me pese ebebam sa se ye wo ho na ya tese yesi chama Wuntumi wawu chama Wuntumi wafirim dabi me sof kum chacha kora me mpene sa ba de ma hu no eye daye me de fifi daye de me daye de kapao yeah hwe now what should they share that Wuntumi oh Wuntumi minimum no okay oh minimum Wuntumi pa minimum ne pa oh body minimum ne pa oh minimum no the lifestyle to say ne like what to say oh yeah ushia Wuntumi one or one where you so good okay sa ushia no one or one where you so good okay by fifth you politics won ma me chira wade e wi ase sa nipa bi ya wonye tumi that's a wonye sika that's a hon kronkron ametena wo mu a wan hwe yi a wo ba fi se wonyankopon kora wo na abo ni ebe wi ase ya me ka what ase mete wase pa mi enye Ghana na menim Wuntumi o dabi menim Wuntumi o Ghana ha fifi enye Ghana ha ena sofukum chacha menim Wuntumi woni na se Wuntumi no se ane na tena UK ache yeah one say me matena UK yeah. matena UK yeah say woni say one na wo me ne wo eti Wuntumi na oba me nua sofo ba akwa sole okay e wo UK eti Wuntumi de UK na ye ne na ena ye nua yi Mugabe okay awo power no ni UK no wo UK see ane na wo UK ena e aboa papon enes wo wusu be mpa aboa papon so nyina ne ye no one na wo UK eti ye kɔ wa ye de asofudie na de ye kɔ ye akɔye ya sole da ya kɔ preach akɔye ya sole ewo Manor House so ni Manor House yeah Manor House Seven Sisters yeah ekwan so da ya akɔye ya sole na ya ba ena wa wo boss kora radio station Rainbow Radio ya preach so sa ena first na ye preach ewo UK Nigeria for no wo TV bi ena ne friend Obi Obi ena na ben so ye Ghana ni dia ben television so ka TV ni gina ewo UK na ewo South London thank you eti me UK dia sadia me ye UK boga no eti chama Wuntumi dia menim ni UK pa menim ni wo pa asen nim ni Ghana ha pa by fear na make say usia na woni usia no one on one wo nice woman relationship woman relationship human na say na me masa ma me come ni ma what's a woman na be fa me ho me kan yenye na wo bere you mate awodi en fi wo den kawadi ya na be kaya ho say me ti kawadi me sro owo woman me kwa ka wo say relationship you about a woman relationship by on politics no say wo ye politics ni say ya fifi we na edu baby a sade me di kan no tumi kutawo na ska be kan wa wan hwe yi a wo ba fi se wi asakora wo na wo boy enu bi ene bi teacher ma Wuntumi Nti ebusia weni nkoma prophet kum chacha akodi ewa Luta FM ayesa agro but eno no nia prophet che say onyame bi ni ema ne hu ye woni dai sum minim se wa adventure ho no mesrew so be je adventure me comment section dem ame na afin so no kai so be subscribe on page we so we mi adoma no so me ya apple bi so na unsa betimaka makra